Buker za 3, što da ne, krenula je trojka, Levi, Buker za 3 i Buker još jednom. Buker, lepo za Washingtona koji lagano zakucava. Ovaj napad, Buker ide sam i dobra odluka. Melbourne Phoenixima u australskoj NBL ligi. Buker, nova trojka, pogađa je Buker. Galil Eliona. Buker opet forsira tricu, je li moguće, kakav koš Bukera. Početak 90. su bilo njihove zlatne godine, pa su bili i to prvaci. Osvojili su 9. Sekunde i šut je uzeo kad primite 60 koševa u poluvremenu, onda je trener oduševljen. Možemo misliti. בוקר זה לעצון, מי ראשון הזיקות חלף לו בוקר חודר יפה על ארצי מחליף אותו בוקר מול כהן, אין עבירות לתת יותר להרצליה. בוקר הולך פנימה, הוא סיים מצוין. בוקר הכניס קצת קצב להתקפה של גליל עליון. בוקר, והנה הנקודות הראשונות. Loptu Buker, Mošković, pa što da ne? אתה יודע, ברגע המשבר, הקבוצה בלחץ, צריכה את השחקנים המנוסים. הנה בוקר מחזיר את נותנים סל, שחור על ידי וויליס, כדור חוזר אבל אצל וושינגטון, מוציא לבוקר לשלושה. Pobojima, dakle 10 pobjeda više ima Galil Elion. Buker za 3, Buker za 3, Buker. Ovo mu 32-24, ovih plus 8 je ujedno i najveća prednost Holona. Buker za 3, Buker vraća trojku. בוקר תוקף, וושינגטון! Buker, sjajno je ovde uspeo da poentira posle prodora Dišon. Buker se diže, Dejšon Buker, ovo je bilo kao zakucati pa se predomislio, a još povukao obruč, ma svašta se tu dogodilo. Buker trica. מה עושה גליל עליון? בוקר מהמר על זה זריקה קשה וצולף, רק 2. Zavio je Washington. Buker
prolazi ovdje između dva igrača. Na kraju stiže lopta nekako do... Pokušava tamo Bryce u Washington stvoriti prostor. Makabija 5 razlike, pa onda 2 razlike izgubili. I još jedna. Bryce, Washington, koš faul. מבלבל עם הרגליים ועם הכדרור, נתקע שם בהנקין פעם אחת, פעם שנייה. מוסקוביץ' בפינה כדי לתת את היתרון לגליל עליון. Jedan od 4. Holon je prošle sezone do... Booker je sam na trici, Booker će to riješiti, druga. Nije pauzirao 10 minuta. Washington ide do kraja pored Jonesa, lijepo se snašao Bryce Washington. Booker za 2, duga dvojka koju pogađa Deshaun Booker, konačno poen za njega. Rekao da je odigrao jako dobro. Odmah je tranzicija i to je... Na rosteru domaće ekipe. מוסקוביץ', לוי, בוקר בפינה, בוקר צעד אחד שמאל, קשה, דווקא זה נכנס. Sami 26. asistencija kod Holona, Galilija na 20. Dobra obrana Washingtona. Odmah kontra, u kontri Hudson. Hudson zakucava. 4-0 serija pre... Za domaćeg centra, povratnika u izraelsku košarku, mislim da ovako ovdje. 10 poena, a evo na double je Manford 10. כדור שלישי של גמבל באותה צורה. כן, אבל עכשיו זה היה בספר להגנה של וושינגטון. אם אנחנו נוכל לראות ובר חוזר דרך. עצות בורח! אליו. שהוא קפץ שהוא שריק מהפועל גבעתיים. בסוף הכל. גריפיל בינתיים קצת מוכר. Hilliard, Di Bartolomeo i Cohen po jednu tricu. Uzvratili su domaćini preko. Sada već ovo postaje revija promašaja. Booker vrlo lepo je završio ovo levom rukom Deshaun puta. I situacija gde je neobjašnjivo kada jednom promašite. Pa je nerealno da pogodi ovako iz fade away-a preko dvojice. Booker. Booker, lepo položi ovo Deshaun Booker, rekao da se razigrao, sad ima 12 poena. הולך לבוקר, לוי מחזיר לו, בוקר עכשיו חופשי לשלשה, סוף שלשה. Hudson pogađa, precizan je Hudson. כדור לבוקר, ילך מהר.
američkim pasošem koji igra solidno na poziciji backup centra. Umeđu vremenu Deshaun Booker pogađa za 2. Tiše Kiki ovdje je mogao biti svirani faul u napadu, pustili su suci Moskovic dobije. אחד הדוגמאות, כי אין שחקנים כאלה, אין שחקנים כאלה. כל הכבוד לחבר'ה הצעירים. אותו שם בוקר וחוטף לו את הכדור. גליל רצה, רינסקי במעבר, עוצר לשלשה, אפס בושה. Ali kažem još jednom, ne brinite, bit će ovdje mnogo koševa. Jednostavno tako igri ove ekipe. Evo Buker je za malo su izgubili loptu domaći. Buker ide u prodare. Buker odlična finta, lijepo će odloče zabiti. Išao Buker. בוקר תוקף את הסל, בא מוקדם, מושקוביץ פנוי מהפינה, ומושקוביץ עם שלושה שנייה. כן מוסר ומאבד, בצד השני אובר עכשיו, מוצא את בוקר כל הדרך אל הלאב, והיתרון יורד לו ל10. יחד עם בוקר ומושקוביץ, שלושת הגארדים שברק פלג על פרקט. בוקר מתעקש, בכל זאת מרים זריקה ומדייק. Mislim da je sad ברבע השני, 5 נקודות, לוי, זה ראשון שלא מחוץ לקשר. Da vidimo ima li brze realizacije. למצוא דרכים להפיל את הדסון. וושינגטון, מחצי מרחק, זה פנק.